Japan-dagi chaurakna 100 km muk chatlaga Pacific Ocean asida 5 lakh tagina 10 lakh square kilometer gi changda oigadaba area mafam ama leiri. Mafam asida aeroplane amadi jahaz fawba samlaga chatnade painade. Mafam asibu Devil Sea, Devil Triangle aduga Dragon Triangle hairagasu khangnari. Marup mayam ngasisu mayamgidamakta yamna interesting oiba video ama puduna laksari. Anova sahina lakpa asida marup mayambu DAshil 2.0 4Ever gi maikaidagi Happy New Year wish pizari. Anova sahi asina lakpada ireibaga asida leiriba mahiroi sing asisu henna mai pakpa mikok thongma ngamba oirasanu. Marup mayambu DAshil 2.0 4Ever gi anova video asida taramna oksari. Devil Triangle hariba mafam asigi yamna coincidence oiba wafam ama hairagadi mafam asi Bermuda Triangle gi direct opposite ta leiba mafam ama su oiribani. Bermuda Triangle amadi Devil Triangle ani asina leiriba mafam asi Prithvi gi 25th parallel line asina fawruga chatpa mafam ni. Devil Triangle asiga mari leinaba thokdok kaya ama su leiri. Mafam asibu fawruga chatkhiba aeroplane amadi jahaz kaya ama ngasi fawba mari makhong amata khangba ngamdana leiri. Maram asidagi 1950 da Japanese government na mafam asibu shipping gi danger zone ni haina lauthokhi. Japanese culture da mafam asigi oiba sahi lising kaya helaba wari kaya ama leiri. Wari sing asigi matung inadi samudragi mafam asida dragon gumba achauba sa ama lei hairi. Maram asinani mafam asibu Dragon Triangle hairagasu khangnariba asi 20th century gi matamda mafam asibu miyamna pak sanna khangnarakhiba asi 1945 ki matamdagini. 1945 ki matam asida Japanese plane ama Tokyo gi south thangba saruk asidagi Philippines sea asi tamna paiduna chatkibani. Plane asina samudragi mayai asi yausilakpa matamda plane asigi pilot asina control tower da yamna strange oiba message ama tharaklami. Masida pilot asina hairakhi atia asi karino khangdaba mawong ama tawkhre. Atia asi maikhum hangdorakpadawna tawre hairaklami. Message asina pilot asigi aroiba message ni. Masigi matungdagi plane asiga control tower ga connection tatkhi. Thawdok asigi matungdagi plane asigi mari makhong amuk hanna thiba khangkhidre. Masigi matungdasu mafam asida asigumba thawdok kaya ama leptana thokhi. 1952 gi matamda Japanese government ki Kaiomaru number 5 koba military ship ama mafam asibu investigation tawnabagi damakta thakhi. Aduga ship asisu triangle asigi mayai yausilakpa matamda control room ga paw phongnaba ngamdana adumak mangkhi. Ship asida punna researcher kuntraga mathoi tongkhibani. Adubu makhoi kuntraga mathoi asigi manungda miyoi ama fawba mari makhong khangba ngamkhide. Japanese government ki matung inadi ship asi underwater volcanic na maram oiraga kaikhiba oiramgani hairi. Matam adugi Japan gi famous newspaper Yomiuri Shimbun asida samudragi mafam asigi map asi haplaga 1945 tagi 1950 ki matam asi fawbada jahaz mapan hena mari makhong amata khangdana mangkhre haina haplaklami. 4 January 1955 numit asida Japanese ship Shinyomaru number 10 hairiba jahaz asi Japanese island Mikurajima yausilakpa matamda jahaz asisu control tower ga contact tatkhi. Adubu laibak fabadi jahaz asi numit 12 gi matungda amuk phangma ngamkhi. Jahaz asida tongkiba miyoi sing asidi makhoi numit 12 asi radar dagi manglure haibasi masana khangjaramkhide. Aduga article kharagi matung inadi jahaz asida tonglakpa miyoi kharana yamna strange oiba statement su pirakhi hairi. Adubu makhoina pirakliba statement sing adudi verified toba ngamkhide. 20th century yausilakpa matam asi fawbada mafam asi adukimatik popular oiraklami. 1970 gi matamda New York Times na mafam asibu Devil Sea haina thonkhi. Aduga mafam asida base toba movie kaya amasu puthorakhi. Godzilla 1985 Rego asina chingba sing asini. Masigi matung 1989 da American paranormal writer Charles Berlit na Devil Sea asigi maramda lairik ama publish tawraklami. Lairik asigi mamingna The Dragon Triangles haina thonki. Lairik asigi manungda masing yamlaba jahaz kaya ama masigi Dragon Triangles asida chatkibadagi mangkhibagi wari kaya ama iri. Lairik asina west adi Dragon Triangle asibu Bermuda Triangle gumna hena popular ohenki. Matam asida America gi atopa writer ama amuk tholaklami. Writer asigi mamingna Leiri koi. Leiri nasu lairik ama amuk publish tawraklami. Lairik asigi mamingna The Bermuda Triangle Mystery Solved koi. Bermuda Triangle gi yamna popular oiba mystery kaya ama lairik asidadi dismiss tawri.
लेरी की मतुंग इनदी बर्मुदा ट्रायंगल असिदा करिसु लेते मसिदा एबनॉर्मल ओइबसु लेते मफम असिदा मांगखिबा जहाजसिंग असि समुद्रगी अतोप मफमसिंगदा मांगखिबा जहाजसिंगा मसिंग करिसु खेनदे हाइरि लेरी की लाइरिक असिदा जापान की डेविल ड्रैगन ट्रायंगल असिबुसु मेंशन तौरदुना चार्ल्स बर्लेट्सकी क्लेम कया अमदसु चैलेंज तौरमखि मसिदगी हेंदोक्तुना लेरीना जापानीज गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंगदा लेटर इदुना हंखी मदुदी तसेंगनमक जापानीज गवर्नमेंट असिना 5 लाख तगी 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया असिबु शिपिंग की डेंजर जोन नि हाइना लाउथोलिबा असि अचुम्बरा मसिदसु नतना चार्ल्स बर्लेट्सकी लाइरिक पल्लिबा मफम असिदगी मांगखिबा जहाजसिंग असिगी असेंगबा वारी करिनो लेरीगी वहंगसिंग असिगी पाउखुम जापानीज गवर्नमेंट ना पिरक्पा मतमददी चार्ल्स बर्लेट्सकी लाइरिक अदुगी ओना तैनबा ngakta ओइरमखि जापानीज गवर्नमेंट की मतुंग इनदी मफम असिदा डेविल ट्रायंगल नत्रगना ड्रैगन ट्रायंगल कौबा एरिया अमता लेते हाइरि 1950 दा जापानीज गवर्नमेंट ना मफम असिबु डेंजर जोन नि हाइना लाउथोकिबा अदुदी सुबनतगी 10 माइल्स लोंगी एरिया असि खक्तनी हाइरि अदुगा मफम असिबु डेंजर जोन नि हाइना लाउथोकिबगी मरमदी मफम असिदा अंडर वाटर वोल्केनो कया अमा लई मसिदा सुनतना मफम असिगी समुद्रगी मनुंगदा मचिन तुमलबा अचौ अचौबा नुंगजाव कया अमासु लेइरि हाइरि मसिना मफम असिदा लाकपा जहाजसिंग असिदा खुदोंग थीबा कया अमा नंगहली मसिदा सुनतना मफम असिदा अकनब समुद्र इपोमगा लोइनना अकनब नुंगलै नुसित कया अमासु लाई अदुबु चार्ल्स बर्लेट की लाइरिक की मतुंग इनदी मफम असिदा मांगखिबा जहाजसिंग अदुना खुदोंग थीबा नंगलमदाय मतम अदुददी समुद्र इपाग असिदा करिगुंबा मखल अमतगी नुंगलै नुसित लाकपा अकनब इथक इपोम लाखिबा लेते हाइरि चार्ल्स बर्लेट की लाइरिक असिगा जापानीज गवर्नमेंट की स्टेटमेंट असिगा हाइनिंगाई लेतना खेनरी ड्रैगन ट्रायंगल असिसु बर्मुदा ट्रायंगल गुमना फेक तगी फिक्शन न हेनबगुम तौरी मसिगी डेविल ट्रायंगल असिदा अतोपा सीक्रेट ओइबा अरोनबा अमसु लेइरि मसि साइंस फावबना एक्सप्लेन तौबा ngamdribani जापान दगी चौराकना 550 किलोमीटर लापना लेरिबा योनागुनी आइलैंड असिगी समुद्रगी मनुंग असिदा लुप्तुना लेरिबा हिस्टोरिकल सिटी असिनी मसि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ अंडरवाटर आर्कियोलॉजी हाइनसु खंगनरिबनी 1987 की मतमदा सी ड्राइवर खरना मफम असिदा डाइविंग तौरिंगै मतमदा समुद्र मनुंगदा 60 फीट कुमथरगा यामने स्ट्रेंज ओइबा स्ट्रक्चर अमा थिंगनरमी मसिगी स्ट्रक्चर असी हेक येंगबदा नेचुरल ओइदे कनागुंबा सिविलाइजेशन अमगी मतमदा सेमलंबा स्ट्रक्चर ओइगनी स्ट्रक्चर असी हेक येंगबदा पिरामिड की मवोंगसु माली आर्कियोलॉजी सिंगना मसिबु रिसर्च तौरुबा मतमदगी खंगबा ngamखि मदुदी मसिगी स्ट्रक्चर असी ngasiदगिना चही लिसिंग मंगा तरुकी ममांगदगी लेरकलबा स्ट्रक्चर ओइगनी मतम मदुगी मियोइसिंग अदुगी मनाक्ता असुक जावबा नुंगसिंग असिबु कगनबा टेक्नोलॉजी अमतसु लेबा नते मसिदसु नतना मसिगी स्ट्रक्चर असी मतौ करबना समुद्र मनुंग असिदा लेरमलिबनो हाइबा असिनी मसिगी चपचाबा पाउखुम अमता कना अमतना पीबा ngamdri अदुगा मसिगी स्ट्रक्चर असिसु डेविल ट्रायंगल असिगी मनुंगदा लेरिबनी मसिदसु नतना 1945 ता मांगखिबा प्लेन अदुगी पायलट अदुना मतौ करमना अतिया असी करिनो खंगदबा मवोंग अमा तौरकले अतिया असी माइखुम हांगदोरकले हाइरमलिबनो वहंग असिगिसु चपचाबा पाउखुम जापानीज गवर्नमेंट की मनाक्ता लेते हाइरिबा मयाम असी तसेंगना साजिनबा वारी ओइदिब्रा नत्रगना मफम असिदा करिगुंबा खरा लेइबदगी जापानीज गवर्नमेंट ना पृथ्वी मियामदगी लोटसिनबा होटनरिब्रा हाइबा असिनी अदुबु डेविल ट्रायंगल असिदी पृथ्वी असिदा सिनबा थुंगना पॉपुलर ओइरि मसी साइंटिफिकली येंगलुरगदी डेविल ट्रायंगल असिना लेरिबा मफम असी पृथ्वीगी 12 बाइल वर्टिसेस की एरिया दनी 12 बाइल वर्टिसेस हारिबा मफम असी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मरम ओइरगा पैरानॉर्मल ओइबा पृथ्वी की मफम सिंगनी बर्मुदा ट्रायंगल असिसु 12 बाइल वर्टिसेस की मनुंगदा लेरिबा मफम अमनी सेप्टेम्बर 2024 दा पब्लिश तौखिबा वाइल वर्टिसेस अनरेवलिंग द प्लैनेट डेंजरस एनर्जी जोन हारिबा लाइरिक असिदा मसिगी पैरानॉर्मल मफम तरागनिथोय असिगी मरमदा यामना डिटेल्स ओइने इरी ngasiगी डेविल ट्रायंगल की टॉपिक असिदा व्यूअर्स सिंगी करी मोड लेबगे कमेंट तौबिरमु मरुप मयामगी दमक्ता अनोबा वीडियो अमा अमुक पुदुना लाक्सगे।